I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before. No turning back, no turning back, no turning. The world behind me, the world behind, the cross before me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning. Tumagal tayo, amin. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turn. Amin nga iman nakangato. Kanta tayo, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Once again, I have decided. I have decided to follow Jesus. Paspasan tayo. Paspasan tayo. Okay. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before. No turning back, no turning.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Thank you, Father. Wanti na dumapaparan mi. Nukaan nga itagbiag keng ka. Sumurot ka rin pagayatan. Because inawat mi nga biag. Kat isudyay biag. Nga kamamayatan. Nga nailangitan nga biag. Kat daytoyan ititunay nga biag. Nga dapat mi nga enjoyan ken suruten itiraytoy nga panagbiag. Salamat, Father, nga karigitoy nga mensahe ket adda ka nga mangiturong ka na kami ti usto nga decision ti kastaming agserve kastaming agbiag ket aamo mi nga dagitoy iti ma-enjoy mi tata ken iti agnanayon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Balin nyo tagtugaw. Mayat nga. Kankantaan tayo dagijay. Tapno, maawatan tayo pa iti message na. Hallelujah. Kailangan nga, maawatan tayo iti mensahe. Iti Word of God. I have decided to follow Jesus. Ti istorya na dihiyay, siguro na, tinangag ko nga istorya, no apay nga na-compose ta dyan nga kanta. Kaya't nagmayat ti istorya. Istoryan day may sa family, believer da. Kaya't iti na dumang organization, patpatayon da dagijay na matikin ni Jesus. Tata natiliw dagitoy a family. At tinutukan da isuda ti paltog. Kunada patayon mi da kayo. Kailangan i-deny yun ni Jesus. At kunanda jay family nga nakadecide kami to follow Jesus. So tata, da jay ama, tinutukan damat isuna. At saday pakita, patayon mi da pamilyam, nuhan mong i-deny ni Jesus. At kunala I have decided to follow Jesus. Kana nga, inuton na nga patayon da family na. Iti sangwanan na. Hindi patayon da family na. At, nadyan takunada nga, okay, so kitam, i-deny mo ba ni Jesus? Kinanta naman ng dajay. Hindi awanan di family na, do no one join me. Still I will follow. Kunana latay jay. Kasjay ti istorya na gayam diyay. So nga na-compose. Dajay nga kanta. Ket, dajay kat biyag na. Biyag jay family na. Ti nakasalalay wano dajay iti na-destroy gapoy di pa ng surot na kay ni Jesus. Pero mas kinakayatan ni Jesus kaysa na iti lubong. Amen. Praise the Lord. I know nga da iti minsahian ni Lord tatanga aldaw. Bagatayo man, I have decided to follow Jesus. Ito'y Pilipinas, met pa lang. Orag buka-pukaw ka dita. Amen? Handa pa lang pa-dindinay ni Jesus. So, makita yung piman, China, nakasjay, kenda dumapay nga nation, dagijay ti mangyari. But, adu kadakwada, iti nangi-deny, ti lubong, just to follow Jesus. Hanga ni Jesus sininay da, jay world. Amen? Hallelujah. So now, mabantayo iti message about the Holy Spirit, pero kailangan tayo dagijay nga testimony.
Sumapan tayo di 2 Corinthians chapter 13. Iti verse 14. About the communion or fellowship tayo with the Holy Ghost. Tidak duma one day, han nga sa iting kasar, pero kaduan at translation, verse 14. So verse 14, basaan tayo dito'y, basa? May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So makita yun day fellowship or communion of the Holy Ghost be with you all. Suro kada tayo din nabalpalabas nga once nga sikakat born again, naawat mo the Spirit of Christ as a son. Dadayti na born again. Ije unag mo. Amen? Ano naawat mo the baptism, the Holy Spirit, na dajay power from on high. Ngay sumat lang dyan naawat ni Jesus, ijay river of Jordan. Kakasla kalapati nga binmabakan yan. Amen? So, no na-experience yun, dajay duwa, nga experience the Holy Ghost, daytoy ti number 3. Kailangan makita yun. Amen. First born in the Spirit. Kailangan nga amin nga tao ma-born again. Tapno ma-save. Amen? Apa yung kailangan nga ma-born again? Amin nga tao nga nagapukin ni Adan na anak ti basol. Ti spirit naman nagbasol. Nagkaroon iso na ti sinful nature. So nga, handang nagbasol through experience lang. Nagbasol na by nature. I repeat, handang nagbasol, ijay personal na experience, ti amin nga tao, no dikit di, nagbasol na ngayon mo na by nature. Nawatan niyo? Ano ti by nature? Tiya kasasaad. Basta ni anak ka kiniadan, natawid mo dyan nature nga sinful nature. You're dead. Ti spiritual. Adaan ka ti serpent seed. No unbeliever ka. Amin nga unbeliever, ti spirit da dead. Disconnected kani Apo Diyos. They are spiritually dead. Adaan da iti serpent seed. Anak ni Satanas nga spirit. Isuda jay te kapututan ti uleg. Ijay Genesis. Kailangan nga matay diay kat masukatan iti spirit nga born again. Isu nga dajay nga serpent seed ti mission ni Jesus si heart ti tao nga umay napatayan. So nga no pastor kan ti tao ni Jesus sumrek jay Spirit of Christ, kanya na patayon na jay old. Nga serpent seed. Jay anak ni Satanas, si Jonag. So nga no wonder nga ti tao to'y lubong, ket adaan da ti kasjay nga spirit. So nga oray anyar aramiden, kasmaran ti government. Kaya tapiman nga ornos. Ti government, pero ti problema na ta, iti tattao selfishness,
Amen? Selfishness, greediness, sin. Amen. Hatred, bitterness, kinaagom, dahil ti problema iti world. Kinbungay jay serpent seed. Jay anak ni Satanas. So ano umay datay nga tao kini Jesus, patayen ni Jesus day. Nga serpent seed, umay mat jay spirit, nga new spirit, nga mang born again. Amen. So nga kailangan nga ma-born again ti tao. Kailangan nga resiban ti tao ni Jesus. Number 2. Ito na may sakan nga born again. Next, nga papanam nga libel baptism. Ada ti baptism of water, kaya ada ti baptism ti Holy Spirit of fire. Power. Kailangan nga ma-empower. So then, na-receive tayo iti baptism ti Holy Spirit nga the evidence is speaking in tongues. Isurok-surok na day verses nga nagidyain. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Napno na ti Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Chapter 2 diyan. Chapter 8, verse 15 to 17, nangeg ni Simon Sorcerer nga nabaptize dagiti kinasabaan ni Philip ijay Samaria. Babanti pa ng ilihans da John kene Peter. So agistay gatangan na kumano magatang. Pero haan nga magatang ti Holy Ghost. Haan nga magatang ti kwarta. Amen? And then Acts 10, 44 to 47. Ijay balay ni Cornelius. Agpipreach pa lang ni Peter, binmaba kadakwada ti Holy Spirit and began to speak and on other tongues. Amen. And then Acts chapter 19, verse 1 to 6. In lihans ni Paul, nagijay 12 nga disciple, ijay piso, ket nagsaudamat ti sabali pagsasaw. And that's the evidence nga naawat naman ti Holy Ghost nga kas karigi ti apostle. Amen? Ket no naawat yun ti baptism ti Holy Ghost, uno, inmuno na panaka-born again, sa kayo na baptize, very powerful ti biyagyo. Tadjay first, nga panaka-born again mo, na-connect ka kini Ama nga Diyos. Na-anak ka iti Diyos. Na-anak ka babaan kini Jesus. Ket natawid mo dyan nature of your Father. So you have the divine nature of God. Hallelujah. So no, kita nyo lagi di, susuro ka na kayo nga epistle. The epistle, the sinurat. Ha? Lagi di suratan, lagi di apostle. Panay amin past tense. Adoy dahil makita mga past tense of God's Word. Anak da kayon ti Diyos. Kung kunanan, han nga may anak kayon to. Apay nga anak da kayon ti Diyos? Because, na-experience na ni. Baro kayon nga parswa. Tidaan naglabasen. Dagi epistle. Na-redeem kayon. Nagatang kayon by the blood. Amen. Hallelujah. Nabindisyonan kayon. Apay nga kasjay, ti epistle, dagidjay, jay na born again. Dagidjayan, jay naka-receive. Another thing, kakailan makita yo after the baptism of the Holy Ghost,
Mapantayo mo ti dyan. Baptism, the Holy Spirit. When na-receive you the baptism, the Holy Spirit, naisok kayo iti power. Naisok kayo iti Holy Ghost. Your flesh and bones. Ket nagbalin nga house of the Holy Spirit or temple. Ket the Holy Ghost nga full of power, nagbabalay king ka. So nga your bones and body is the house of power. Ma'am, kabay mo, house of power. House of life. Because the Holy Spirit is life. Nyabay, house of health. Because the Holy Ghost is health. Nyabay, house of wisdom. House of glory. House of God. House of blessing. House of love. House of joy. Balay ti Diyos. Amen. You need to meditate that day and night. House of God. So naibagak, idinapalabas ti church. Ngawan the Spirit of God, haan nga church of God. Ti church, nga haan nga naugasan ti blood, haan nga church of Christ. Tati church ni Jesus, naugasan ti blood. Napno ti Holy Ghost. Amen. Kailan mailasin nyo dihay? Kasi adu iti inalilaw iti enemy. So kailangan nyo nga mabilib. Ngay dinapno kayo ti Holy Ghost. Kanan nyo ngay meditate. House of God. Your flesh and bones. House of blessing. House of power. House of glory. Woo! Amen! Moyo ulitan tayo dyan. No biliban nyo dagi dyan, ket binilib tayon, ket accept you through meditation. Ije lang ag-work. Ano isardang nyo, kaya di problema isura ito'y chay adalen tayo. Dito yan, mapantayon. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion or fellowship of the Holy Ghost be with you all. Be with you all, haan nga sam. Be with you all. Amen. No ni Jesus, kailan makita yun dyan, grace, kanya na. Taamin nga parabor na ited babaan kini Jesus. Amin mat nga ayat ti Ama na ited babaan kini Jesus. Pero ititukuyan tayo tata communion of the Holy Spirit. Nyati communion, fellowship. Anya ti communion ken fellowship? Ti communion wano fellowship, panakikadkadwa. Amen? Nyapay, ti communion and fellowship. Natamuyo, panakikadkadwa, panakikaykaysa, panakipagmaymaysa. Nyapay, iti communion and fellowship. Isuda jay,
panaki tong. Amen. Niyapay, the communion and fellowship, panakipangan. So nga naawagan nga communion, di panangan tayo ti tinapay. Ken parang inom tayo ti grape wine. Communion and fellowship. Okay na. So now, iti kailangan tayo, iti Holy Spirit, nga na-receive tayo communion, fellowship. Hanggang di na-receive tayo lang uston. Ano na naka-receive ti speaking in tongues, nga maanon nga tatangs. Amo yun na ito na dyan nga sao, tapno makikomunion ka with the Father through prayer. Magkaroon ka ti intimacy. Close relationship with the Father. Kailan magkikadkadwa ka ti Holy Ghost? Ket ti Holy Ghost, ti aramida na king ka, yasidagda ka, iti ama ken ti anak. I-reveal na ken ka ti ama ken ti anak. I-reveal na ken ka ti word, the love of the Father in the grace of God nga daken ni Jesus. So you need that communion, fellowship with the Holy Ghost every day of your life. Ano tinang receive the Holy Ghost? But after nga na-receive na, handa magkikommunion. Handa magkikadkadwa. Handa makipangpangan. Handa makikaykaysa. Makipagmaymaysa. Ado ba kitintin na out of fellowship. Amo nyo, oray born again tayo, anak na tayo di Diyos. Mabalin nga ma-out tayo ti fellowship with God. Kitaan nyo, the prodigal son. No, the relationship na iti ama, anak lata isuna. Pero, iti pinmanaw na out of fellowship. Tapinmanaw with the presence of his father. And then, ipinmanaw niya nangyari. Ado tina-experience ng amadmadi. So that's very dangerous thing. Ngahan tayong aramidan. Jay ma-out of fellowship with the Holy Ghost or with God. Because no ma-out ka in the fellowship, the devil will meet you there. Kailangan nga ti kaduang makanayon is the Holy Ghost. I repeat, no ma-out ka di fellowship, kini Apo Diyos, the devil will meet you there. Mas maran born again ka, na-out ka di fellowship, ti kaduang reason, apa yung ma-out ka di fellowship, number one, because of sin. Because of the ganacity of sin. Nawatan niyo may English? Or the appetite. Baka mas maawatan niyo. Appetite of sin. They are enjoying sin. That's my point. Ano di ma-out the fellowship because of sin? Isong ano di Bible, kailangan ni-restore you na kayo mas mature. He snatched them from the fire. Amen. Ano din na born again, but after
Minsan masubok na. Tunukwa, dadamanan nga barbartek. Dadamanan, ijay club, sugalan. Dadamanan, ijay ayan di basol. That is out of fellowship. The devil will meet you there. Kaya tinarami di prodigal son. Tinasabsabat na ulay. Tinasabat na biyag na. So, kailangan tayo nga maintain the fellowship tayo with the Holy Ghost every day because you are His house. The purpose why He came is to guide you. Amen. To guide you into all truth. To empower you. To reveal God to you. Hallelujah. To dwell within you. To comfort you. To strengthen you. To make you wise. That's the purpose why the Holy Ghost came. Amen. So, haan kayo kuma nga naturad nga ma-out of fellowship ka na. Because He came and He is the Lord today. He came as your partner to guide you. Amen. Woo! Kaya't nga po Diyos, nagbalin ka nga victorious. Kaya't nangagbalin ka nga powerful. Kaya't nangagbalin ka, ijay nangayabanakin ka. And the Holy Ghost is within you. Tapno ma-fulfill na ita. So nga i-reveal the Holy Ghost, the Father, in the Son. So nga hanyo allow nga ma-out of fellowship kayo because of sin. Sin. Tibasol ket mangdadael. Tibasol ket madi kini Apo Diyos. Awan timayat itibasol. Amin nga iyag tibasol ket problem. Amin nga iyag tibasol ket patay. Amin nga supapak tibasol ket dosa. So hanyon nga panunutan pa'y. Nga padpadasan pa'y. Pinanawan tayon na dyan. Ang kayon nagsubsubli dyan Egypt. Ang tayo nga kasla dyan Israelites. Nga malagip tayo pala dyan bawang. Sibuyas. Paminta. Ijay Egypt. Adadan ijay litang at that time. Nga itidalan dan mapanan jay promised land. Pero because handa nga mo the plan of God, handa nga mo the promised land. Awan ti revelation ti na dumay dyan. So, ijay mindset da. Han pala nga na-erase jay paminta. Han pala nga na-erase jay Egyptian mentality. Ngam kada tayo, na-erase ti worldliness. No naggapukan ijay, kailangan ma-erase ijay memory. Because you are righteous and holy. Full of the Holy Ghost and power. Kill the flesh. Amen. Because the flesh or the evil spirit or sinful nature is dead. Hallelujah. So that's fellowship. And one thing more. Nga magad adayo ka na tayo, the fellowship tayo kini Lord is money. Mammon. Material things. So kailangan tayo
We need to manage money. Bagaman jay, kaabay mo, i-manage mo, ti kwarta. Amen! You are higher than money. Amen! Because God is higher than money. Haan nga materialistic ni Apo Diyos. Nagabukan niya natin material things, haan nga materialistic. Hallelujah! Amen! Iso nga nagado si kakadwa, nga na out of fellowship. Because, check kaubla. So, minsan na wanda pa iti fellowship, kakastoy. Amo yun, di man nag-fellowship, mag-fellowship kay kadigiti apostle. Mag-fellowship ka with the Son, with the Father, with the Holy Ghost. Ngam ti makita ka fellowship mo, di mag-fellowship kay ni Lord. Apay nga do tina out of fellowship dito yung Bible. Mabantayo ka ni. In the 1 Timothy chapter 6, beginning verse 9. Medyo dati matamaan ng mayat. Amen. Woo-hoo. Amen. Naganas. Kasi may turong kay di mayat. Nga biyag mo kay iti Holy Ghost. Kasi I believe nga na magikat kadwa ka ti Holy Ghost, ti reveal ti Holy Ghost, kaya't ni Apo Diyos. Anang i-reveal nga panawam ni Apo Diyos because of money. I don't believe nga ti Holy Ghost, iadayuda ka kini Apo Diyos because of money. I don't believe nga iadayuda ka kini Apo Diyos because of sin. I don't believe nga iadayuda ka kini Apo Diyos because of your work. Because ti Diyos, iti ayan ti aming nga trabaho. He can provide your job. Ngahan ka ma-out of fellowship. If you have the grace of God, kaya na nga i-provide ti trabaho. Woo! Kita nyo tatataglat-latak nga ron, nakalaklaka. Ti rumangrang ayan ti tataw data. Kung nakunaklo adalang gardinda, adalang ti basit, ngarang kis, wano bantay. Usaram lang di pagka-creativity. Because ti tao nga born again, ada ti pagka-creativity na. Kanya di creativity. Kayam iti mang panunot. Ijay banag nga hanpay nga nakita. Because Creator, dajay Holy Ghost. Kita niyo kita nagkakailyak di sayangan. Talaga nga magsibak nang la. Tilang creativity ti kailangan. Ti unbeliever pa, ti ayan na. Oh. Kitaan nyo de karuba kay dyan. Northern Blossom. Oh. Kitaan nyo tagparada yung gana dyan half tunnel. Ti lugan nga mapan dyan. Creativity lang de. And then, ada man maipuposan. Nga daduman. Ada man di sakura. Da di kwa. Ado da manan. Da kayo ngay mat. Ibaga-baga kadajay. Pero hang kayo nga ma-out of fellowship. Nagplano kayo. Kailangan kanayon ni Apo Diyos. Ijay plano yun. Bagay di kabayo, inayon tayo ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos si number 1. Okay.
Apa yung inanayon ko na gito'y kasi, no, minsan ma-out of fellowship ti kaduan because of money. No need to do that because money is in the Lord. He owns everything. Kaya na ka parangayon, kakas kiniadan, nga haan nga na out of fellowship, or ni Abraham, ni Job, amen, ni Jacob, ni Isaac, amen, ni Cornelius. Ano ti babak ng ijay, pero karo da nga nag-serve kini Lord. Dajay tayo. No, adaan ka ti fellowship with the Holy Ghost, dahil ti makita mi biyag mo. Iba man di kabay mo, kasjay. Hallelujah! So, mabalon mo kat Pastor Lando. Di kayo nga kakabsat. Talo kayo nga kakabsat, jay. Inayon nun ni Brother Mark. Upat kayo. Pag nanayon ninyo, day dagayo. Mulaan nyo ti sabsamong. Wano sabong na day kunak. Agramramot nga nagdiso. Kayam di ay. Woo! Amen. O mga lakapay ka nagidaduma. And then, mabalin mo't no kayat yung swimming pool, ijay. Ijay nga ito nga day, kahit mabiyom ti San Fernando, karo no rabi, mayat jay silaw jay anyo. Ngam na ipapilit mo lata, gabyon, lakay kan, anong, matukulan, titultulang. Sumay mayat tiyay. Dayon na diyang landad nga di, mayat tibyo na, oray lang transient. It's so creativity. And that's the power of the Holy Ghost. The Holy Ghost is wisdom. Amen. So nga no need nga iso ti ma-out of fellowship niyo. Basahan nyo kanina pinaraparang ay ni Apo Diyos. So nga nyo tultuladan na ito'y. Sige, basa. Those who want to get rich fall into temptation and are trapped into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Oh, distraction. Kaya't natin rumang ay ito'y nga ma-out of fellowship kini Lord. Why? Because, verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many degrees. So magitaw many sorrows. Amen. Have erred from the faith. Amen. Pinanawan na ti pamati. Na-destroy jay faith. Ano nga ma-destroy ti gospel? Pero ijay biyag da. Tana out of fellowship da. Because of money. Pero kada tayo, don't allow that. Because the blessing is in Christ. You have that blessing. The Spirit of the Lord is blessing. Spirit of blessing. Spirit of prosperity. So nga saan mo nga sinsinaan, kailangan nga makipellowship, makikadkadwa, makipagmaymaysa, makipangan, kanyana. Be spiritual. Ooh. Ulitan man di kabay mo. Ang kakuma nga ma-out of fellowship because of money.
Amen. Kaya-kayat nga po Diyos ti kwarta. Pero hana nga kayat nga isut ka isinaam. Hana nga kayat nga isut ti ayatam. Love God. Iso nga, din basa tayo 2 Corinthians, nga dajay the love of God. Kailan maada kumakin ka, jay the love of God. Numapno ka ti love of God, maawan kin ka jay love of money. Iso nga money will come. Ngamaan nga isuti inayat mo. Mabalin ba diya? Yes. Ni Apo Diyosan nga ayatan ti kwarta. Ang nga dajay ti ayatan na, datayo ti ayatan na. So nga inted na jay kwarta. Amen. Pero baknang. Mabalin ba nga baknang ti tao? Ngahaan nga mga ayat. Ti kinabaknang? Yes. Ni Apo Diyos number 1 nga example. Datayo ti inayat na. So nga datayo ti kayat na mang-enjoy. Nga never nga in plano na nga ayatam ti kwarta more than Him. So nga do ti out of fellowship. Karon bumakbak nang dan. Mauawan dan ti fellowship. Tada dyan kwarta tes asikasona. Manage well your money. Agkita ka, timang handle. So kita ang Pastor Lando no bumaknang ka. No matuloy, di ibagbaga. Creativity. Amen. Hallelujah. Amen. So number 3, Kaited ko lang, ma-out of fellowshipan, tidaduma, is because of pride. Tina-out of fellowshipan ni Satan, kaya po Diyos pride. Nawatan niyo? Ni Satan, kapo di pride na. Napapanaw, iti position na. Na i-demote iso na. Makita yun na dyan, Isaiah. Hallelujah. Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Makita yun. Woo! Ni Satan, I. Wala na kanayan. Ada dyan 5 eyes na. J.I. na. Kalabanan na ni Apo Diyos. The pride number 1 nga kalabanan na is God. Dagiti plan of God. So ano day bagbagada to'y about the finished work ni Jesus, lumablaban jay pride. No adati matamaan, matamaan jay ego na. Ti pride lumaban. Ngam ti humility, accept na ti correction. So nga doon tina-out of fellowship. Iti fellowship because of pride. Pero kada tayo, we have the life of Christ because we are house of humility. Bagaman balaydak, ti kinapakumbaba. I have the spirit of humility. No kaya't mo mag-fellowship ka na, ibiyag mo dyan humility, tapno agmay-maysa kayo. Kaya kastante ag-fellowship. So kita nyo na, Apo Diyos, He is righteous, so inaramid na tayo nga righteous, tapno magkaroon tayo ti fellowship with Him. Hallelujah. Malalayo. So, ano ti rason? Why? Out of fellowship ti adong nga tao. Pero, ti kamamayatanan ni Apo Diyos. Kailangan nga ikantam, I have decided to follow Jesus. Amen.
1 John chapter 1, beginning verse 5. Basa. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all. Okay. Verse 6. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Ayan. No, adanta di fellowship, wano communion with God, anta yung magnay di darkness. Because it is impossible nga fellowship di light in darkness. Kailangan light, ti ka fellowship ti light. Amen. Verse 7. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. No magnatayo, wano agbiag tayo ija light, tanto iti fellowship with one another, ket tidara na Jesus. Ugasan na tayo, no? Inugasan na tayo, kipaykit din. Kariso amin nga basbaso. Woo! Hallelujah! So magidaw di fellowship, kailangan light to light. Awan ni pag-fellowshipan da Beelzebub ken ni Jesus. Awan ti pag-fellowshipan ti sipngat kinlawag. Awan ti pag-fellowshipan ti righteousness and sin or unrighteousness. Ti ag-fellowship ti agkadwa. So ano kayat mo ti mag-fellowship ti Holy Ghost? Alaam di biyag ni Jesus. By grace. Amen. Ket saan ka ma-out of fellowship? Oray no agbayag ti panawan. Mo di may isa nga ma-out of fellowship ang tinaduma. Last ko dyan. Minsan da jay, no may pisok kay di trials, may pisok ka situation, kahan mo mauawatan, da ti ka out of fellowship ang tinaduma. Nga handa nga nakaya, nagijay situation. Pero amo yung amin no maki-fellowship ka ti Holy Ghost. Yaman nagijay nga situation, no ibiyag mong latan ni Jesus, mangabak ka. Kaya ka nga mangabak, karkaron nga maabak ka, numadmadi lang or situation mo, kat panawang pa lang. Saan nga mas-solve? Iti basol mat lang. Saan nga mas-solve? Iti mistake manan. Amen. Timang solve, dajay truth. Timang solve, jay God. Even na ito, lubong nga na ito, anta yung mabaliwan ti lubong, no na inlubungan tayo matlang. Ti makabaliw ti world, katya na ilangitan. So ano agbiag tayo ti na ilangitan, we can change the world. I repeat, iti church sana kaya baliwan ti lubong. No matlang ti church katagbibiyag nga kas tagalubong. Ti makabaliw ijay, ti agbibiyag akas kani Jesus. Numapno ka ti ayat, ket ibiyag mo rin, so timang baliw. Ti lubong. Mapno ka ti compassion. Agbiag ka nga generous. Agbiag ka nga powerful. Dagita timang change ti lubong. Amen. Isu nga the same.
Kada tayo dito'y unag ti church. Timang change. Ijay situation mo, jay kinadiyos ti Diyos. Sungahan ka, nga umad-adayo, no adda kay di situation. Kakaslakunam, nga nabaybayan ka. Kaslakunam, nga di situation mo, ket awanan iti solusyon. Sometimes sa dadi jay, siyak nga do tinagnaak. Even ti physical, even ti pagkakasapulan, ginadumapay. Persecution, dagi day nulbud nga sao, nga naibat-bato ka niyak. Ada ti time, nga kasla nabanugak. Pero panunutak ayan natin papanak. Awan mo tinaduma. So nga ti kararag ko kiti Lord, iti kastoy nga situation, anya ti dapat ko ngay ugali. Anya ti ugalim nga dapat ko ngay ugali. Di ko ngay nadadal. Timang forgive. Di ko ngay nadadal. Ano nga minsan nagtatal na. Di ko ngay nadadal. Nga gistay. Iti pinatik nga agres. Kini Lord. Amen. Hallelujah. So nga iti yung maadal nga agres. Tapadasin nyo amin nga amuyo katawan lata. Padasin nyo agtatal na. Agres kayo. Kini Jesus. Amen. Kastya iti kastana na kita. Ang kagitingaw madayo. Hallelujah. Itam nga ipakita. Di ugali ni Jesus. Once nga may apply yun di ay, pabanti tulong ti Holy Ghost, di kayong ag-mature. Di kayo agbalin nga tunay nga victorious. Amen. Palakpak ni Jesus. So nga na kayo mama dito nga nagaluti problema. Pagpagnaan nyo lang na kita. Pasaan tayo ka di 1 Peter chapter 4 verse 12. Pagpagnaan nyo lang na kita, dumakilan nyo no amuyo. Mabaling nga aramid ni Satan, pero supplyan na ka ti Holy Ghost. Itiagapo iti Diyos, nga kabailan, ngahan nga kayan ti lubong. Ado ti offer ti lubong, pero kanga na jay, iti the best. Day of offer ni Jesus, ti the best. Amen? So nga kayong out of fellowship ko ma. Gapo ka na gijang yung offer ti lubong. Tanyo dati na minsan, mas basahan ni Mrs. sa cellphone na. Dati nag-post na may isang pastor nga mal-ararmada. Gapo ka na yung babae nga urayan, kakailyan, kat adadan, nga nanayon, kadagijay, narigat nga ibaga ko man. Pero, nainanayon nun dagidi youth, kadagijay, tatao nga, kwadita, pariwara, nga bababae. Kat kunanapi man ay, talaga nga last days, paspasan ni Satanas, nga gurnong ti kadwa na mapandi impyerno. But thank God, we have the Holy Ghost. Amen. Mangabak tayo. Tati Holy Ghost, iso, itimang puno iti biyag tayo. Amen. Okay, let's read that verse.
Dear friends, do not be surprised at the fiery glory of Him that has come on you, says you, as though something strange were happening to you. Tuloy. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Okay. So magita yo. Adati karkar na nga mangyari ka na kayo. Ngahan nyo mauawatan. Ngayon niya to advice, the word of God. Rejoice. Amen. So nga, dagijay, nag-experience ko dagita. Aniya dagito yung mapaspasamak. Kaslaan nga mauawatan. Amok the word of God. And then ado ti mapaspasamak. Ngahaan nga mauawatan. Matan niya ti ugalik nga dapat. Rejoice in the Lord. Amen. Because jay glory ni Apo Diyos karkarong ag-shine. Amen. So, that's your life. No maki-fellowship kayo ti Holy Ghost. When maki-fellowship kayo ti Holy Ghost, naggado da di aramida na nga haan mo nga ekspektaran. Haan mo nga dagayam tikas jay. Nga kaunag tikas tanang mangisuro ka. Amen. So nga dagito yung suro kada kayo naadal ko kada gito. Sino nga iti papanak? Kada giti daduma nga tataw nga ma-out of fellowship. So no na out of fellowship da, anda nga nagparparang, awandan ha, may ikatan de kararagdan, awanan di meditation dan, handan nga gbasbasa, pagamuan na sabatan ni Satanas, awanan ti power da, kinagatan ti ulag isuda. So nga, don't wait that to happen. Praise God, tada ka. Ngam dagiti da duma kasjay, one day, ag sangit dan tumanan diay. Adun to tag sangit nga na out of fellowship. So nga tatapay lang, ti pamilya yun, warningan yun. Na nakita yun nga ma-out of fellowship, restore them. Snatch them from the fire. Amen. Mabalin na dote rason na. Adaya ito teachers nga kanak. Nakagtrabaho ti kanak. Daya ito diyo. Anda nga mo nga the word of God more than food. Ti kaya nang isupply. Kaya saan lang tatanga biyag pang eternity. Ano ti kasyahin nga kautsat mauawandan ti fellowship. Nga mabadamdama ti devil manen work kadakwada. Malagip ko na dahil sisiran ni Pastor Tony at Chuan nga baknang nga numapan bisita ni Pastor Tony katkaslag kisiw. Ta telepon dito ada ti telepon ijay. And then agbilbilang ti kwarta. So, sa telepon, Owen, jay kwa. So, kaslag kisiw. Itatabilang nga bilang, napanpansinin ka no, ni Pastor Tony, isisir na ni Jesus. Kuna ni Pastor Tony, one day, kasapulam ni Apo Diyos. Hindi na minsan, napan ni Pastor Tony, sangsangitan, di baknang hadihay, teruginan nga mabangkrap. Nagkagulo-gulo, pati yung pamilya na. So nga ko na tatan ti chimpong. Amoyo, ti kapatgan kani Apo Diyos is your salvation.
Amen. So nga, may sacrifice everything for your salvation. No, antayo nga denggan. But I believe nga kada kayo umanay the Word of God. Nga mangi-guide kada tayo. Anya sinsinaan the Holy Ghost, so tika fellowship yung kanayan. Hallelujah! More than the asawa yo. Yes! No, di asawa yo maadda, maawan. Ti Holy Ghost, adda. Ti asawa yo, na may supply amin na kailangan niyo. But the Holy Ghost, kaya na. Amen? So decide now to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tumakdar tayo, kat kantaan tayo mananita nga kanta. Hallelujah. And now, meditate the message of the song. So, anyaman nga situation mo, don't give up. Tika importantian, salvation of your soul. Salvation of your family. Amen. Brother Gijon. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross Yes, before the me. message of the cross. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The world behind me, the world behind me. Hallelujah. The cross before Yes, amen. me. The world behind me, the cross before me. Oh, yes, amen. Behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided I have decided to follow Jesus. I have decided To follow to Jesus. follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning No back. turning back, no turning No turning back. no turning back, no turning back, No turning back. no turning back, no turning back. Oh, yes, amen. Yes, amen. Hallelujah. Tinted ti Diyos sama katisun ni Jesus nga nang i-work out ti grace para kada tayo. Ken ti Holy Spirit nga makip-adda kada tayo forever. The purpose nga painginted na iti Holy Ghost tapno ni kasta agbiag tayo. Agbiag tayo nga victorious.
Agbiag tayo ken ni Jesus. Agbiag tayo nga daan ti revelation. Agbiag tayo nga matibay. Agbiag tayo nga napnuan iti ayat, napnuan ti biag. Iti Ama ken ti Anak by the Holy Ghost. So nga ang kayo nga give up awan ti daduma. Nga nang iplano ti biag tayo nga mayat. No kaan nga ti Dios through Jesus Christ by the Holy Ghost. So na ti kamayatan iti plano na kada tayo. So anyaman situation, don't allow dagitjay nga mangyadayo kanako ti fellowship you iti Holy Spirit of God. Karkaruon nyo kiti. Karkaron nga dandanin iti rapture kaysa didamo tayo nga namati. Kaya't amin dagiti, kaya't nagpa-pray, madamdama after the service. Sa kayo agpa-pray. Thank you, ni Apo Diyos, itada nga blessing, iti biyagyo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. You may be seated.